tai I le lii I a sopolapa I lea unoa na viinga I lo mutu. Yo tau whane ne atu I le lii fatasi mahu. I tatou I vii fatasi I le swafa. La tatou tutana. Let us pray. Tasi lava lo mātou whanaunga le liki. O le apatu leo le inga I ngā uwhio. O wawa mātanga whia le tausinga o lo nuku malawe kālesia le mātou uma I le lava yaso o le mai. O le mea le nāna mātou uma iai. We're gathered here today to pay a compliment to you, Lord, for your acts of wonder, for your grace, and for your care throughout the last week. We're here to worship your name. Would you help us do it in truth? Amen. La tatou pamata le nei saminga I le ingo le tuo sabi alo fumisa. Le ie le tuai. Thank
sa minga e sui le ao le kanisia watu le ao whatalofa la tu whiuta tu whitapu inga whatasi o maru ia e nei no beach nisi fui tatu o e masani mai o mafuta mai lumu e whai lai o masani ai e nei rotu ma le kanisia so se mea lau e whatapu o ia e whanau e le tua whatutua o ia e pēr tatu ai e kanisia. On behalf of the head of the church, I'd like to extend a warm welcome to our worshipers, our visitors, not just here at Second Samoan in Long Beach, but also our friends and those who are joining us online. We're part of the United Church of Christ, and we believe that God is still speaking. And particularly, God is speaking in Samoa. So as you join us for worship, it's my prayer that you feel a sense of belonging and that the Spirit of God tucks away at your heart. Let us pray. Amato mafofau le lava yaso o tona yatu. Amata mai lava ina muuma le sa minga o le whamanutunga i le yaso o mawai. Se o mai na nei tae awa. Le kumoni lava o tele mano noa i lo walofa i le tangata. Le ngata o lo walofa i le tangata taito tasi. Amato wa aia tu fo'i le whasolo mai o le talo i lea taini ma lea taini. Ngā ruenga o le fuafuanga o lo tu whatasia lo mātai saupaia ma le misteria o lawa whia. O na la mona e lava le i a ngātou le ngāna whaafutai. Wa le pumoni le ali ia na le se noa lawa whia. Ana le iai le whatasi mai o lo wanganga i a ngātou. Ta ape malasana lau o lo nuku lau e kalesia ma mātou uma i le lava yaso. Se manu mātou te leo nia mai le tae o nia. Uwhi lawa na mātou whaalo oina le malanga ma liu ma le oti. O lo a whea ai nisi o aina. O me masana. Ia le whanono ai tangata whatutua. Mātou te o mai pēr ka awhai o lava le malosi i lo whale tāpuai. O wāwe mea le nai awa te tau na mātou whai. O leo mai lalo nuku i le nei tae awa. I lea o no se masani. O le mea te tau na mātou whai. O le mea sua i o mātou wili. O le mea malosi e lo mātou whatutua. O se ama fo'i e te tau e tangata Samoa uma i le lalolangi ao ao o na whai le aso sā ma le aso sā. O le apatu leo la mātou whaatu e i ate ore. O la wafio ma walunga o manatu. I le malamalama ato tōfo i e tangata na e whaia. Al nei lava le whaatu tua ma le tantununga i ate mātou. Na e whaali manino mai o walo o Yesu Kirisu. Leo lo mātou whaitau i tala, i le aso sā ma le aso sā. Ma o whaato tō ina o lona soifua i o mātou wola te tō tasi. O se whanau naunga le nā o le tangata. O whanau naunga le nā o mātou. O le mafuanga fule nā mātou ti osi ai ma whau e kalesia. Leitu ma leitu o le lalani. Sika mātou mori ma wina lava ma mātou paki i le iloa. Na iloa ai oe lo walo o Yesu Kirisu. Na tau ma whaia ia e whaali mai ai mātou. Mātou mawhau le tele ma le anonoai o lo lofa tu lafa. Whaasoro solo i lea tupulanga ma lea tupulanga. Na ele tu lafo ina ai o mātou tua ama mātua. Na lātou talia ai le tala le lei o mātou lawe le ele. Na utu ai le toto masaa o mātou tangata. O
le mātou talo le ia maua e mātou I nei fwoi tupulanga le malosi. E whaawa wina e mo risi fwoi tupulanga sa moa o whai mai. O wā o lo whina maro lava lea. Whaftai ono le ola ma le malosi o ori mo wina I te māma tina mātutua o le mātou o lotu. O atu lātou I tengi whaina tā o sofua. O mātou talo le ia se whamatala loto I ai lātou. E ia lātou le while mū a toto la o whio. Mātou talo o tupulanga. Lalopa oa le kalesia. Lātou o tau mate fwoi ma whatetai no lātou whatutua I a te oe. Se ia lawe ina I lātou mai le e whini. E ia whaau penga ina I lātou I au penga lilo whale nana. Lātou te manu malo wai I tau ai penga whaine nei. Mātou tuna atu lumo la o whio, e whai lele ma lātou pepe. Whaftai ono mea lofa tā ua o whamuie na ai o mātou ai me le tengi ma le tengi. Te whangu mai ai mātou le ngā luenga e tau na whai e mātua. E o tausi e whawhai lele, ma wao a mātou whanau. Whaftai ono o tuspa ia. Mātou whetau ia e lea no e le tengi ma le tengi. Mātou mawai whasinonga I mea au tau na mātou whai. Whaftai ono lo mea lofa o le ngāna pa ia. Musuina ma whautuaina mea mātou te whai e le tengi ma le tengi. O mātou mori ma wina I pei le ngāna ma o lalo. Le whaali mai o lao whio I o mātou tangata ngā mui. Whaftai ono lo e kāresia. O vea maainga mātou te nofo ai le tupulanga ma le tupulanga. O tini mai ai mātou o mātou I le ne o lotu. O nā o se vaenga I titi lava o le kalesi te le ua uma o na tongi o leini I Kiriso. Whaaftai ono o taulanga tutasi. Ne whaia I lo walo o Yesu Kiriso. Tau mate I mātou po le ale misterio o le manatu. O le ofo I nā atu, I ne I te maua. O le tu I nā atu e le tangata o lona o la monisi, a bea lea ma mea e ola ai o ia. Le malamalama ato toa I mātou I ai. Puto a mātou malamalama lava pe a mātou te tonu ma whātutua. Mātou taro le ia o mātou watia I e kālesia I e maua uma I mātou le namanatu. I a tangia I pēr o winga whaola o lau whio I kānesia mātou te atia. A whailawa e se manatu o I a mātou le ie o le nei. I manuia lo nuku malau I kānesia. I manuia mātou watinae. I manuia o ngā le whanau. I manuia fwoi I a pisinisi. O lo mātou ngāru e ai. E le manuia le pe na sa afi e le lalolangi. Le manuia le e manuia nei e la fua I a taeao. Le manuia le ngata I tupulanga nei e le mawhaio na whaau I isi tupulanga. Al manuia o sa afi e mātou le ringi e. O le manuia whakapau lea mai a te oe. Le manuia ai o mātou tua na mua lava. Whasolo mai ai o mātou fwoi tupulanga. O le whanau I a whaau I tupulanga lau oa anu ni o mātou tū. O le nāle manuia lea li e mātou te whia manuia ai. O le mefo le nā mātou te lotu mai ai I lo whale tāpua I masa ini I lo whina ngalo. O wālo ai ea a mātou o I ai pe a whai o I a te oe le manuia. Nele le ie whapeo le leo na whataltari atu le raweao. Whapeo le eilau na nau I le waitafu. Whapenao mātou loto ma nganga o na nau ma sa ili atu I a te oe ma whatalitani I lo whinangau. Ua o mele na manuia ai mātou. A maualo I mātou le nā manuia o le mātou talo le ie. Ia mātou omo fie e ofo I nā atu monisi. Mātou omo fie te lai atu I nisi, na whaasoa atu I nisi o mātou uso. Ina
ia ato toa ai le manuia o lau fio ma whai ai le whina ngalo i le lalolanga. E peina na whai ai le langa. Ta ape man salalau o nuku malau e kale sia e neva yaso, ta tō malau o fio e manuia ai ne uma. Whenga marolonga o lo whengai man whanau na tupulanga talakou, ia o ngā fo i le nei sa pati le li e. E wha ato to i nai ro lato malosi, wha ale mafo whau malale tina. Ia o wā onga o lo whatali mai mo i lato. To tofi mai e lau fio ni te tai tupulanga talakou e te ia lau le kalesia. Wha tontonu wina o mato o waenga. Ia ma te ia fo i o mato nu. Mato taro le li e le iei manuia o lau fio. Ia mato ngā ruenga te watia e ngā ruenga wha awau e neba yaso. Ia sanga ia pēru suafa i mea mato te whai. O mato un salama se. O te lelema whaula i lumo lau sila whanga pa ia. O mato whato ese wha maulalo i a te oita maa. Ma mangalo le fonga le nuku malau kanisi. Nala mato talo e latu suafo Yesu Kristo o mato li iman whaola. Amen. Yesu samia le fubesi.
Te kamalia I wano na tau koe ono. Tātou whitau whakotō sipuru lima. Na whāwau leo e whāsukuru tasi ni lima sukuru tasi. Our reading this morning is taken from the Gospel of John, chapter 6, verse 35, and then 41 to 51. We'll be reading responsively in Samoan. Yoane ono la whetawina tōsukuru lima. Ina tātou whetau whena whalawhua I leo whakua whāsukuru tasi. E whapau mai whakua lima sukuru tasi. Whetalai atu Yesu I a te lātou. O nei le areto le ola. O le sau I a te au e le fia ailawa ia. O le whatutua fo'i I a te au e le tō fienu lawa ia. Whapea ne fo'i I lātou, e leo Yesu ea le nei le atali o Iosefa. O tātou I loa lom ta maa malona tina. O le nei fo'i, le whapewhea na whamai o ia, o waluifo mai le lani. Le ema whai se tasi o na sau ki a te au, pe a le tosina mai e le tamaa ua o ina mai au. O te toi whatuina fo'i o ia I le aso ngata anga. Ai leo na ua vaai se tasi le tamaa, na o ia mai le tamaa, ua vaai atu lava ia I le tamaa. O a le areto le ola. O le nei le areto ua wifo mai le langi, ai se ai o na le oti lea o ia. Le areto fo'i o te avatua o lo tino lea, o te avatua maola o le lalolani. E whamia te le maile atua e lau tātou whetau ma whaalangalongo I upoa na whiona pa ia. Tumaua tupei a te ia lona lava vi ina, nei se I o le whakawau. Think for a moment about the things that you can't see with your eyes, but yet they are very real. Microwaves, for instance, oxygen, X-rays, wind, viruses, the God particle. These are things that you cannot see with your eyes, but you know they're there. How do you know they exist? In most cases, you see the after effects. The Samoan proverb, "E le falalafua le niu," comes to mind. The coconut tree does not bend by itself, we say. Though you can't see the wind, but you can see the coconut tree bend. So you know the wind is real and is blowing.
There are things that we absolutely believe exist, even though we don't see them. This is the reason why we have the problem we have with COVID-19 vaccinations. There is an actually real portion of our society that believe that vaccines will do more harm than good. And the fact that people are dying from the virus right next to them, the fact that we know relatives who died because they've not been vaccinated, has no bearing on what they believe. Church people are very vulnerable to this way of understanding because that's where beliefs live. They live in this realm that surpasses all understanding, in this realm that transcends logic, reason. Beliefs live in this realm that's occupied by silence. Take an inventory of our scriptures and stories from our canon, and they're peppered with these particular stories about things that don't make sense. Stories that boggles the mind. Stories that defies logic. For example, raising the dead, walking on water, feeding thousands of people with little. And they all point to this realm that we can only access through faith. This is the challenge that we're facing. Even if someone were to prove beyond a shadow of a doubt that Jesus never came back from the dead, it will have no bearing on your faith system and my faith system. That's the definition of faith. And a strong faith means it's something that you are willing to give your life for. It's something you're willing to lose your life for. That's the definition of faith. And that's the only way that you can access some of the things that gives the church power. Like the Holy Spirit. We believe in the triune God, so there's God the Father that made all of creation. God the Son that manifested himself in the person of Jesus Christ. And when he descended to heaven, he left with us the Holy Spirit. This thing that hugs us and comes to us and stays with us and help us make sense of the world. But we can't explain it. We don't understand it fully. But we know it's real. We know it's true. It's what's so. Knowing that, we still hear people that are stuck in the physical world. They only believe in that which they can see, touch, hear, smell, taste. And they fail to see the spiritual realm. I have people who are so convinced by the physical world. And they see that as the only reality. And anything beyond that they discount as wacky. So our reading this morning is this attempt by Jesus to conflate the two extremes. This idea and notion that you are divine, made in the image of God. This idea that though you are 100% human, you're also 100% God, divine. That's what our reading this morning is about. So when Jesus was articulating this idea that if you
eat my flesh and drink my blood, then you will have faith. And with that faith, you'll be able to access divine. When he was floating that idea, people were scratching their heads and they were saying, isn't this Jesus, the son of Joseph, the carpenter from Nazareth? How dare he put himself forward as someone he's not, as some God-sent hero? People were stuck in the physical world. He's the same guy we grew up with, the carpenter's son. We know his sisters and his brothers. People were more convinced with what they know than the possibility of what they don't know. And there's plenty that they don't know. Because people saw a man with their eyes whom they identified as just someone else in their town. They weren't able to see beyond what Jesus saw. The Messiah indeed was right in front of them, hidden in plain sight, and they couldn't see him. And isn't this how the world works, really? Isn't this how we access God through faith? Isn't this how we access another realm other than the one that we live in? So the question comes up, how do you know something exists? How are you able to access this belief system, this realm, so that you can see what Christ was able to see and live the life that Christ was able to live? Well, we can take an example from our physical world. How do you train yourself? Let's say, for example, you put in the number of hours, you train, you get a good coach. You do that over and over, then you will be equipped with these talents required for you to access and overcome the physical world. But how do you recognize the Holy Spirit around us? How do we recognize that Jesus is with us and among us? How do we learn to see the miracles all around us and the blessings in our lives? Well, we need to pay attention to our inner eyes, our intuition, our supernatural ability to sense what we believe to be true. And how do we do that? Just like training for the Olympics. You engage in prayer. Build it into your daily routine. Just as you brush your teeth every morning, say your prayer every morning. Think about God. And the other thing that we can do is we can engage in meditation. I have a friend who takes a 30-minute nap every afternoon. And he uses that to meditate. And he was telling me that all you have to do is close your eyes. It's that simple. When you close your eyes, you have access to the spiritual world. Your mind wanders. Your body falls asleep. And then 30 minutes later, you come back and you're refreshed. Other things that we can do is we can listen to meditative music. One of the things I do is I watch old movies. And I remember this week I watched Lincoln Lawyer. It was an interesting movie. I've seen it now 3 or 4 times, but seeing it now in the 2021 year, with everything else that's going on around the world, I am now seeing things I didn't see before. I'm
I'm now seeing how the script was written based on how society was back in the day. Another thing we can do is we can participate in sacramental and ritualistic behavior, meaning that something as simple as eating, if we are mindful of what we're putting into our bodies, ask the question, where is this coming from? Reading the labels, what are the contents of these things that I'm putting in my body? To see every mundane action as a sacrament is something that you can do, and it deepens your spiritual life. And then finally, you can worship. You can come to these hallowed grounds knowing that you're not quite there, but yet, by the grace of God, you get to worship. By the love of God, you get to sing. You get to sing His praises. When you go out into the world this week, listen for God's voice. And it's never in the busy of the day. It's always when you're in the quiet of your spirit. Close your eyes and listen to the Spirit move in your soul. O leisi lawa whaatufunganga o tangata o le lii. E te taona whaatufunga una o mai tātou. O le iloa lea o le atua e pe una sila fia e le lii o Iesu Keriso. Ama whai tātou o na ite mamate le pale whengai o Iesu Keriso malona tamaha. O na whatustusa la e o la tātou whatufunganga, la tātou tautua, la tātou wō I le li malana haruana. O na manatu la ia o whaaupopo seisi, whaau te maina I ai tātou la o whenga haruana. E tolu nai tala mai na tātou whaitanga tusi e newa yaso manatu e mai se le tātou mawhau I ai. Tātou te loa ai le pale whengai o tangata, lesi tangata, ia mai pale whengai fui o tangata, ma le tua tala mo tala I a tāwita, malona atali o Abisaloma. Masani o mai tātou I tala. O le tuuina o le tala lea, I le whasolonga o whita matusi. E tuuina o uma na tuku le whaka le lave le vāta kita me pāti sepa. O na tuuilaki o le tala le tamiti ia. La tali matua o tāmita o tangata I mo ia amanono. E ese lalong tina me le tina o Absaloma lo na usu. Ai lana tu fifine o Absaloma, o le tene mo ia Tamara. Ma na tupu le whaka lave na le whamalosi a manono o le tu fifine o Absaloma. Mai le nāla maso, na whauwhau e Absaloma I whao o le oti ia a manono. Na uma ona, whasioti a Absaloma o na uso a manono. Nana manatu I Absaloma pele o le teimi le fo I le nei mo ia. E solo a I e no fuali I o te maa Davida. In whapoto le e ia o ana au e tele. I siki le taua I o te maa. Whalongo Davida o sau Absaloma e tau ma ia. Whapoto le e ia o le vai na tau e tele atu fo. Mai o vai tomu le o tau o Davida. O apo e wa'aia leisi tutaua, a pisai leisi, ma I tai leisi. Ina whinau na wata pita e alu I taua, tangata whitaua. Ia e whautua I a te tai, whatali atu,
tu ia tu le mulu panga ma tāpua. Tu mai ai mātou te o whai. Le mea manako ia kapi soloma. Na whatu leo tāwita ia i o apa. Ia o tō wanga manu ia api soloma o na wā. Upo le tamā lofa. Upo le tamā nā lofa mia e le tua. Upo lofa a le tamā wanga le angaini. Le whatoa uma lava le tala i a tāwita mpati sepa. Ia tupu mai lor whala me lawe le tamita. Wei oi lawe ni fōua lo na mālo. Ia mō mai tātou le tala e whapea ua. Wa latu api saloma i lana whaalata. Ano tau mele umilo na wao. Ona api di kia la ia i le lakau. Waru le manu a tau i o lo. Ma watu la fita o so soka lo le tau. Umai le lo api saloma. Ma wa mai le tala. Ona tai o i wea i leo tāwita o lona tari. Ka mai lana tai e mana tuaina pe tātou. Lo watari i e api salomai. Lo watari i e api salomai. Ta fia o te su e koe. Api saloma lo watari. Api saloma lo watari. A tātou wa aila i le pale whengai o le tupu, malana whanau. Ia alao o peopea i lawa le whina ngalo le tua i tua. E se almanatu o tangata ia, e se whina ngalo le tua. Mana o tāwita, wha pele ia amanono le umatua, a tonu o ia e se i ai le whengai. Tulai me whengai api saloma. Lofa fo i e tāwita o malona atari. Ia pangale le whina ngalo nā o tu. O tala mōmona, tāwita na api saloma. Ia mar whina ngalo le tu. O tala lona lu. Tala len salamo se lauto supuru. O le tala i le salamo, fai salamo. Ma le lua o pa o i ai. A whapea tātou te i ite o tāwita na tusia salamo le se lautou sifu. Ino tātou maramalama la i le lua na papu i ei tangata lea. Na papu i le lua e le tō na whaiona whaolaina mai e ia i ate i lama. O le lua fo i na no whaia ma eri. Whamaira alwhai salama na o alanga mai le tua mai le loloto o le lua. Pala au mai i se whaolotanga. Whamaira alwhai salama o neri i e oe lava. A whapea lava e te fuaina le tangata e leise se tu. E se alanga e maua lunga le ame tonu o lo i ate oe. Ia almela wale neo te loa la alwhai salama o lea. Oe o le tua hofa. Oe o le tua whamangalo. O le mafuanga le nai pa uwe i oe. Io le ala le mea le whesalamo na whai. Le whesalamo la whatatata. Whatatata. Whapeo le leo whatatata i atu le waweao. E whapenare tangata o pa ui le lua o na whatanta i atu le tua. Ia na ola ia whatau susikunga o salamo na se rau tau sukunga. Mai whai salamo tō me pe ia la apu le pa ui le lua. Israel. Alo nungu. Tangata. Na utu e whanena i le amatanga. Whatatali atu foi o tō i le tua. Whamoemoe o tō i le tua. Le tua rofa na te whaolaina i Israelu ai le lātou amelena. Whatatali le tua malo na whaolatanga.
sa i tātou lo leo. E I tene awa I le lu. E I tene to o soi le la. E I tene to fuai le sekati. Ia matala muli. O tala le tātou whetawina le whenenga fōu. Whaawawina o tātou tala mai le sā o mawaya me se ko Yesu sā. O pale whenga I Ioani, na tusia le tala. Ma le lii lana wō. Tam whai Ioani whamalama le winga o lana wō Yesu tangata. Ma Ioani o Yesu o le tangata e pe o oe maa. E le ngata I le nā o le tua. O le tua o li o tino tangata. Se lau pasene le tangata, se lau pasene le tua. Upu whasamoe masani e tu le tō tātou tunuku, o le tanga I tu matangata. Ma Ioane o whetalai mai le li o apo le hareto le ola. Na ai o tō tamale mānai le vao o oti lātou. A le nei le hareto o a wifo mai le langa. Ai se aia, ona le oti leo ia. Mai le li o le areto le ola na wifo mai le langa. E a ai se tasi le nei areto. Ona ola I lea o ia e whamawau. Le areto foi o te watua o lo tino lea. O te watua ma ola o le langa. Ko pui lima sku whāma, ko pui lima sku ono le tusi lava na Ioane whamai le li. O le ai lo tino mainu lo toto. O ia te ia leo le whakawau. O le ai lo tino mainu lo toto. E tu mau o ia ia te au. O au foki ia te ia. Upu whengatāia upu. A mese lato o lo mata wina upu. O le ngata I nā a whengatā mo lato e le tu wina mai e le tamā ia te au. Mai lawa Yesu e le mawhai se tasi o na sau ia te au. Pea le tosina mai e le tamā ma au wina mai au. Wana sa noanga I e tangata. Pea tangia e le na o ia o lo whaia ngā ua. A o ia malona tamā. Ia tongu sa mafa whananga sidi le mo tātou o ngā lue ngā ua ngā le tua. Tātou tita mawhai lawa le mawhai tātou te mawhai ai. Tātou te ngā lue lawa man mauti noa. Le ngā luenga o ngā luenga le. Tala muni muni. Na iese mau na tawala mai I Kalesia Hawaii. Le sinoti le ale usisi le fatoa umo na whai. Le mau e whatonuina ai ia la o le usisi. E sapsapaia tu la fono whabao ma lo. Tawa loa ai le tangi a tangata Hawaii mao. Ono o lato o lau le ele na whaoa e le malo Amerika. So I ngā whono la it's a resolution of witness o lona winga e whina miere lua vātoru o whanatele e pāsia au. O wholan ta upu le aston naki o vai aso nā o whanatele. Whai whol palota e mo I lava tele tangata. Le whina ngalo e pāsia le resolution. Ia le maua le lua vātoru. O tāle break. To usu le fono. O mta upu Tautania, o mta upu le Palestina, mai Israel. E te pefo lava o le mta upu Hawaii. Tangata Palestina o tangata ia sa iau le mupa ia, Jerusalema. Au le fatuina le malo Israel. Na umata o le lua o le langa. O le lato tangi lata e pe lava o tangi tangata Hawaii. Nane o mai e tangata Israel o whaturo lato malo. A tu lei lato I whawha. Whai fōi paoto resolution nā masia. Sidia manua vātoru tangata. Unto e lofo la I o nai usu whono mo mawhawhau. Whamela lato tala.
La leo fe mo fie tātou le pasia resolution e tangata Palestina. E le pasia le resolution le na yei tāo tangata wa. E tutusa le le nama. Yoro le sana so ai whamalosi lava le si fe au fe fesili. La me o whapea nai o na whaia le kalesi tangata. Yo to fesili le mawhaina to o mai le resolution se iloi. O mai le parliamentarian le whapenale whaina palota. A whapea umo na la lafo le whono tele se mata upu ma whaise whai uma. Le te whainto e me tala noa. E se pangana lava o yenta ngata o mena o suida lato palota. E whaifo e lua suru su whono. Me te loa na o palota i le ai. A le o tawhātou o mena o suida palota. Ino toi o mai nai o le tāo pūruna. Toi ilo e fontele. Whai le palota o pasia. Si dia me lua vātoro o fontele mai le auspono. O pasia le resolution mo tangata oi. So leo whao ni umi e le tala lea. O ne ele winga whapena o le ngā ruenga lea. E ele whatufunganga e whatufunga i ngā ai oe e a whapea e te lifa lau whiwhilinga i le merelei. A tono e le manino. Ai halu lava le no whanga o i elo mauri me mafuta i le rei. E maua i alo malo se whaelo manatu. Le alo e whea le tumu o le whanatele. E ma whai lama o na langa e le atua se manatu le lei. Se o pito titi o uso ne le whatawa. Viso lava ia se laupa sene tangata. Se laupa sene fobi atua. O lona fina ngalo ia whapeina uma i tātou na whaia o ngā lua. I fui steli a tele e mato ia se laupa sene atua. Ia whamanatu mai o to, te a kono. O mato fui se laupa sene tangata. E fui steli se laupa sene e o to tangata. Ia ona mato so atu lea mwhai atu. E se laupa sene foi o tua. I whatausu i le winga leo le tua, ami o tonu, a lofa. Sako, tu awa noa. Wau ngā wena i nāni whēne. Whapela wei se manatu tātou te o mai tātou le newa yasu. E tātou o ma le nāi loa. Le li lava ia se laupa sene le tangata to se laupa sene le atua. O wana fina ngalo fo ia tātou whapehina o na whaia o na ngalo. E la tātou whae u nei sāni me le pesa o sāni e le whapesa.
Michael get up there? When was the audition? And I said, Money, I don't think there was an audition. I think the Holy Spirit tugged at Shawn Michaels' heart. And he surrendered. And that's why he's here. We did our reflection last week, and that's one of the God glimpses that I lifted up. And if you look around, there's so many of those God glimpses. We're surrounded by this idea that God loves us. We just need to believe it. We just need to find those glimpses of glory to give us food for the journey. So Shawn Michael, thank you for who you are in the world. May God bless you and the ministry team. When they have enough of time to afford you, I say, I say, special choir and nothing more now to be telling. To be offered a tour, for to do me to find out. You know, how for you, ministry to Calcia. Quando meu intuito, ele ensina a neto se a tato for the tusti. When tato tala as if a year, ya on the fire, when tato tapo in tapo. Let us pray that tato tapo. To maina le foaki ma le tala alo nuku lau Calcia le fatu tua. E ngata ya la to which don't know the name. Whakawhau I lātou o whaawa lesi mai o lātou o whaanga I o wala esi o si whia lau whio. O mātou tutawa e whatutumo e lau whio me o lātou whangama o ina. O ne whaamaina whanatui nai lo whio ngalo e mene. We've come to the end of our worship, and now it's time to go out into the world and live this notion out that we are followers of Christ. True and true. O mātou o I si ui o le tāpua ina. Mātou whakaroina fōi lanyangi mālia o lo wanganga pa ina. O mai ala ia ai mātou le toa. Mātou te atu I le langi le niwa yasu. Whaia peo ne whina ngalo ai. La mātou tu ua e tumo mai o mātou ruma. Le lofa tumo o tere o Yesu Keriso o mātou le whaola. Lofa mutu vale o le tua te maa. Me mawhitanga le motusia malawo nganga pa ia. Runga leo I mātou malau whanau whatutua le rolangi a mau. Nei, se i o whanau,